Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Chairman Barim ke HNLC Ubadairu UMLA Barim ke Mauhati Constituency Uba Julius Dorpang ula syak kembiang menta kesengi ke khat lai terik ubnai nailar arajar arpuai hadin ba ula syak rai penrem ha ke yeng bishar ke district court ribhoi ke badai halor ke jingsya keno ba ula don ketiban le be ijat persya ya ke kena ke ba khat sausnem kerta hausnem arhajar khat hendreu Dai hadin bala ai ke jing penrem de ke yeng bishar ke district court ribhoi ki bala tian bishar yu menta kasngi ki polit jong ke ribhoi ki la kemno yu ba Julius Dorpang bala ra no yu sha district jail ha ribhoi Chairman Barim ke HNLC Ubadairu UMLA Barim ke Mauhati Constituency Uba Julius Dorpang ula syak kembiang menta kesengi ke khat lai terik ubnai nailar arajar arpuai hadin ba ula syak rai penrem ha ke yeng bishar ke district court ribhoi ke badai halor ke jingsya keno ba ula don ketiban le be ijat persya ya ke kena ke ba khat sausnem kerta hausnem arhajar khat hendreu Dai hadin bala ai ke jing penrem de ke yeng bishar ke district court ribhoi ki bala tian bishar yu menta kasngi ki polit jong ke ribhoi ki la kemno yu ba Julius Dorpang bala ra no yu sha district jail ha ribhoi